tak salah sama ibu bapak wangi enak seperti mereka ke Jakarta ke Istiqlal kayak acara ini di Tabuh 2 di Tabuh 10 di Masjid Istiqlal Manakib internasional soalnya kawin nama si Korea ibu muda acara malam Jumat PT diundur jadi malam Sabtu nah si Korea tadi kahiji adik kelas di pesantren katanya mewahan lamun tadi imitan kumaha nya dipilih-pilih seperti kai Istiqlal macam simpori teh ngaluarkeun duit ari kalima insyaallah teh bagna bakal menang doa kakara geus loba doa bakal loba dulur geus loba dulur bakal loba dukungan nah bener geus loba dukungan bakal loba duit amin ya Allah ya rabbal